ime ke Yesu. Isnyango ime ke Yesu. Yaina. Nadu pengampat siuku ia kesanjur jong Blei. Agi por jong kijing tu ujing termen. Agi por kijing termen jengmut. Agi por kijing Kabram hauk pa berokun bermsem berkuy. Nyango ime ke Yesu. Nyango ime ke Yesu.
Jungi Leng Long Bukoi Leng Jungi Anwan Bima Jungi Ainguh Blei Blei melawan syakane kepercay. Ainguh Jisu. Mela ok ngalong kelenti kecing cica berkecing cip. Ainguh Jisu. pada kisah sejak
khmat kami berkat berbenda kemai di pai kami bagi IT ya kilong yung langsung jengi kanta me ikmi di kepala tikun bagi long kita diberi berinsmi hari di tuai batu joro hari di syaitai nami ni kiban mata resmi bagi ni kikun jengi dalam le bagi yang nonton ya kekomenian yang disuri apa betul kejadian kejengki kesing nonton garo utrai abadum ni habashai garo utrai ai jingmen ni sosi agan ikibat kud aware ki tak bagi kendok Ainguh yang lain atau ni Snem adu Snem Januari tarik bahkan jo adu ni lepa mitri kesing adu ni Snem ya sopi benda awal ni Snem ya i atu lesot pada hari ni bahkan kini Snem berdan aku Blei ni adu ni Blei disembah sohun baca din kai ini Snem itu ketika yang Blei berdan barak atu Januari adu kini kita kabar bagi kilat nanti kita mai kaji pada perku ini barak Snem adu kini khidmat ya Allah ya Pansawo ya mi berjisu lalu kita bagi yo sawe benda harapan ini bangun penbentang ketika jengkenim lambau Yesus Kristus lambau Ïukharist dan sakramen ya roh Pansawo ya mi berjisu lalu kita jengki kipan Blei mau Blei lari na semua ini dekat poin ini termasuk